Мукаддес Рамазан айы девам etmekte ve biz adet üzere Kırım'ın her bir köşesinde ötkerilen iftarlarını ziyaret etmeye devam etemiz. Ve bugün biz Zuya kasabasının 40 Azizler Camisine iftarga geldik. В дни Рамадана мечеть Зуе становится центром притяжения для всех односельчан. Каждый стремится внести свой вклад в проведение общих ифтаров. Биылда мына бірінші күннен башлап, мен белесем соңғы күннері böyle cemaatımızla beraber bir toplaşıp iftar yaparmız. İftar bizim yakınlaştıra, ballarımıza mutlak bu bayram gibi bir şey. Когда я вхожу в джами, мне сразу становится вот хорошо. С нетерпением ждал этот священный месяц Рамадан. Я каждый день прихожу с друзьями на ифтары, помогать, проводить их. Я на протяжении 4 лет держу пост. Придя в джами, я всегда очень волнуюсь, но я рад быть со своим народом. Мы тут объединяемся все дружной, большой семьей, можно сказать. Это очень хорошо, что даже вот маленькие дети, взрослые подают друг другу пример. Это очень полезно и нужно нашему поколению. İftar vakıtı yakınlaşa ve biz aşhanege aşıqamız, aşçılarla tanış olmağa isteyimiz. Selam aleykum. Sizin adınız? Selam. Benim adım Zarema. Hoş geldiniz. Sağ olun Zarema Hanım. Ya bugün ne kadar adam bekleysiniz ve aslında nasıl yemeklerle sayılacaksınız? Bugün kısmet olsa 300-350 adam gelecek. Allah kısmet etse. Bugün Rüstem ağamız lagman pişirdi. Her gün pek lezzetli aş pişirir Rüstem ağamız. Biz ona yardım etemiz. Каждый ифтар в мечети – это событие, которое дает возможность прочувствовать праздничную атмосферу особенного месяца. Традиционно он начался с молитвы и коллективного намаза. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي يا غفار ما قدمت وما أخرت Allah'ım senin rızası için oruza tuttum. Orazanı bugün 6. günü. Hepimize sağ selamet olarak geçirip oraza baranlara da yetip varmaklar, bulunmaklar kısmet etsin. Bu camilerin biz başlayan vakitte ta 90 seneleri o vakitte hareketin yavaş yavaş oldu. Son bu aşkhane yapıldı ve bir 6-7 yıl mı diye var. Bunda bayağı bir 400-500'ge yakın adam toplana mümkün bunda geçirmeye. Men bek memnun olam, quvonam, nable ishlar olgan uchun. Bizde уже kaç yıldan beri camide nable merasimler olup geçe. Bizim bu adetlerin biz kutsek, son bizim ballarımız, torunlarımız hepsi kutacak bizge bakıp. Adetlerimiz, urf adetlerimiz bizni birleştiriyor ve yaşlarımız da dinge bek yakınlaşıp, bek kuvonchnen keleler yardım etmeye ve büyük adamlarımız da bek kol tutalar, bek cemaatine kurulanam. Yıl-yıldan cemaatimiz mabetleşiyor. Ayniqsa nesi bek meraklı balachıklar neler hepsi bunda keleler. O bizge ne korseti geleceğimiz inşallah parlak bolar. Yaşlarımız, ballarımız, bizim yerlerimizi basar da şu birlikin devam eterler. Bu Ramazan şerifli aylar cümlenizge hayırlı ve mübarek olsun. Mübarek Allah'ın şerifli günleri, geceleri, Ya Rabbi bütün tutkan ibadetlerini kabul etsin.